Jina langu naitwa Christelle. Mimi nashona hapana, tu nashona bien. Selon mi chaque fois ku 3 semaines. Mais chaque shona ko tu bien mingi bintu bien présentable. Tezi kumiambia kwa exemple JP. Hii tunashona hapa. Mishi yakawa madame yetu netu entraîner tout bien. Kia yulu mina kiacha. Shoshona kombe JP. Yo yi. Kia yulu kyo iki. Voilà. Bon, na mimi nonia mo formation. Ataka para yangu banasema ku formation ya bien. Mimi nasema ko kubale boti, beko mu distraction. Mkuye ko pamoja tufanye nini? Tufunde ko. Huko hakuna mambo sasa tunakuwa kuikala, tunakuwa kufanya nini? Tuko nafunda sérieusement. Mie shiakawa huko, mimi kuna yo imisha kushoni. Bingine bi huko mulango.